Chukhate singsani bebak phante tongai mayagnanga phakaito mol brum luab jamnai kaito Lord Jisu o jara nono prumui hambaya faro tinibo tini o pandao nini phala kathar ni tuijon muriji te o pandani bisingtei chini mothao o association te o amsayo nini hambali bai kuprum unpun bebak surmani Jisu nin nung kathar bai sapa kaiton perisam amen Hambai kakano Sing resama sekang ang jotono no hambai hambaya foro nono jotono fire masang lima bagai te sing tabu palke sing kaito no lobby sing resam nai hambai no osini kaito sing sasa no khani bagai je phatoro tapa tong tong nei rok nor bising habai sidi sing chin panano sing aste aste tre sing semanjin sing thangi tongo Sapo hopung suari roksa suari roksa Dalatu kei rodonayo Asitaisa Taimataiza Awai naiko Terama Anono Sampai tonight ang jotono no koyo sing omor sabai puro jotono ya pa khorna bagai sing jota pagi ya pa khoro bai wab lai ne ini sengai torno lo kai na dole ko tamuro
vui ya phật mong ca ham lo tu vui lục lại na bay to do lục lại na ai tu phải đi sự lục lại na ai tu phải đi sự lục lại na ya phải mong ca ham lo tu vui lục lại na bay to do lục lại na hallelujah 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 Nung zabo ini panle sengsara nung zabo ani kana lo wile zabo ani kana lo wile zabo kai lo mai ni sekoto kai lo mai ni sekoto ani kana Bye.
hamnani bisingtei jugalijak chinio silver jubilee celebration program je phai sapai manai joto kapal kaham takuk bukuk rokno Kristo Jisuni mungai hambai te siba ya paro jeng tini oro kebang ma cini kesam mabbaron ganang takuk bukuk rokno sung nugo tai Kristo tei cini je pastors deacons tai kesam leaders rok borok jotono no chini kumulung ma thanengai hamjak mung tai khak kaham ya paro tai chini kumulung ma thanengai jotono no yasak sogo no thanai jisu no pholoi hambai baru tamni hinke ni hamari no sang nasikibo naibaya no bunu hurbaya omahai keno tinini o salo khomulung motha nokha nei chiba bisika mani ter ba festival hisabe ora sung palkemal lekha bagino no balaikhana hambai maru apa o pandano pulan simpa thak jora nang tuitu jadi nang khairok jadi nini jeng hasani bagai nini hawana bagai nini morjitui khlai sung tongmana bagai jono suba jadi nono bebag no yaparo hambai ma yafarma suri ma tai khlomani gothar jisuni nini bai sana amen Kristo kakabo Krist Ishorni besahni sakno gosiba mane Jisuni bisingtei sengau dikar mangka ang Christian ni gosinani Christian hini gosimani mane sengkai torni besah nge abo magna mama bagai seng abo ni gurotono sinai siwo baksa sia nge abagai tini ni simisim jotono muito khlailai abo magna manfano asuk bumung kotor kai torni se besah hanei sini jakrani kaidor jisuni bisingtei sungnorika abagai o Christian himani bumung abo asuk kotor abo ni morjoda sung jotono relayan abagai na ang tini je mane ok ani khorang je khnai tonai jotono no kapal kaham hino o jara kaham mama bagai chen tini ni thim porimani bisingti kai chengai thanai nai or kok botma sijak tongo je gala tongnai rokhai no rokani uklogo sijak tongo abo naharibo porimano ngai ang logi je samani aboni logi norok hini mano ang kita kebang kai sanai apya waini sanai ani logi no hindi mane dui bar ke singo kok thai rono porinai norok ni sak ni bagai bo norok phuske tongdi pholakathar norok no naikol na rumani amo thani jotto ni bagai bo phuske tongdi मेरा मरुकनाइसा मेरा बदलनो चारुई खानुई तंगमा हाइखे काइटरनि मथानबो तन्दी बो आबोनो बिनि बायथांनि थैबाय बायखाय paika haina haito isa poripinai norok ni sak ni bagai bo norok phuske tongdi pholakathar norok no naikol na rumani amo thani jotto ni bagai bo phuske tongdi mera muruk naisa mera bodol no charui khanrui tongma haike kaidoni meranobo tondi bo abono bini baithangni theibai paikha samung 20 ni 28 Acts 28 verse 28
hambai jotro hamzak mabai khairba kuplung sukhani ne ganang apakai to ngono sung khulumai hambai maro tamne hanmale kumlung baptist church bisi nesiba kamani salnoruk sawi rupai bisi ter khatung khaja tong thoma baikhe tinini sal jorawo nono hambai rewi bodi lok salayo tong thok mani bisinti o apa nono sung hambai re sini re golbaya nung se pohor a pohor no langma nung bago samani apa hakena tabu candle lighting sung thango sobra jisu ni mungbaike nung sini palo tongdi tai o sati kusungma pohor sungma hai nung sini sako pohori tongdi apa o panggani bisinti klainai jo toni ni sung sasani num groblop sakta ni bagai o mothani jo toni ni besaputi dokno oro tongai jo toni sako nung ni hamari kuplung thaidi sini saya suge dera korwa tongmarok naka khati motangai sa subra jisu nungai suri masan amen phadi kaseng yoto rom laidi jeng phasajla phola kathane mongbai ke tinini o sakina song musang lai phadi opera yang nuda kita side bahasa yang rom yang phadi ba phadi nong lo khana phadi अच्छा हमारे द्वारा के लिए कॉमन बैप्टिस्ट चर्च केबीसी इनो बीसी 25 বছর সিলভার জুবিলি কামই যাগলো ইনো বরকি 25 বছর যাগলো এই কাইতনা হামাইরমানি বিশুদ্ধি ইনো Common Baptist Church Judino Silver Jubilee di buat terpas je photo or picture mose agami dino bosong Jubilee ni church life ni congregation ni momari tongi thanai awan dini o panano ishor ashirat kaidong congregation tai juna ashirat kaidong anai disisa suriui ai asala program e Suimo ai jasa thanga arung thanga apa bisa saya sini hambai tongna bojaro Tio KBC Common Baptist Church or 25 বছর bosong Oktoman evidence mengenai peronang borok munisro komunis semua namanya di sini ke bosong nomor hambar jadi आशीर्वाद खजा फकाइतो एवं निथानि प्रफा निथानि प्रनो खुलमुसु ते हमबे बाफा सिनमुथु पता सरे सुलिउ आमेन तबं पा साला प्रार्थनामे अ ए टीचर्स न ईश्वर जिनेरो बसं खामानि मानथां बानि दंथों आमेन Thank you, Reverend Osit Deporma. He declared open the exhibition gallery just after the service. We may come here and we may see the pictures. The pictures, the members, what they have done in early days. You see here some pictures of this place only. There are many pictures, but Bus
Matters Ausang Porinai Sanja Kaham Jotono Hani Sijakang English Sisiwo Tamika Bokok Burkon Basan Kayani Tugitanga Geko English Banyo Ang Polisinai Ajang Belai Kom Toko Tini Tamika Seng Joto Asachini ni Montri to Oti Rono Maya Pono Seng Motamudi Sini Patani Oti Robo Kobama Tobo Seng Ganagini Motani Dikon Sok Omoro Joto No Manka Praino Patani Bisiko Seng Best Koekjon Manka Gabang Tini Asik Mandia Kana Pabine Ambagai Joto No Hambai Ang Polinai Tabo Ani welcome address. First of all, I greet you all in the sweet name of our Lord Jesus Christ. Well, after a long wait of 25 blessed years, the moment has arrived now to celebrate with jubilation the silver jubilee of Kumulok Baptist Church, KBA. Yes, indeed God is good, and by His goodness, we could live forward this far. So praise be to our God Most High. It is my privilege and pleasure to welcome you here on the auspicious day of Kumulok Baptist Church completing its 25 incredible years, strongly backed up by its faithful believers who stood by firmly in all circumstances. The journey might have been sometimes difficult, painful, and bitter, yet being empowered by God's divine power constantly. No matter what we have faced, everything seems sweet and delicious today. We are honored today by having galaxies of prominent shepherds. We are honored today by having galaxies of prominent shepherds and guests from different churches, organizations, and denominations. I, on behalf of Kumulok Baptist Church, welcome you heartily. I thank you very much for honoring our request, and it is our pleasure having you amongst us in this very auspicious day. Let us join hearts together in celebrating this jubilee and count it as the Lord's Day of Jubilation. There are many words to express my joy for God rewarded Kumulok Baptist Church plenteously in His due time. Today, in this very auspicious day of celebration, with a mixed feeling of joy and sorrow, we miss some of our pioneers of Kumulok Baptist Church who wholeheartedly dedicated and supported for the growth and well-being of the church. They will always remain in our memories. With all humility, I would like to add that what started as a modest beginning by a group of a few visionary believers, which they call as Kumulok Baptist Church, has today become the epicenter church of Kumulok area in regards to its strategic location and number of members. We have battled through all kinds of odds. We have fought a good fight. Yes, God gave us victory and raised us up beyond our imagination. Therefore, with the spirit of true joy, I give praise, glory, and honor to God Most High for all that He had done. Finally, I thank you all once again for being a part of this Silver Jubilee celebration of Kumulok Baptist Church, and request you to enjoy the upcoming events to your heart's content. Thank you. Hambai Jotono.
sini kaitono kromoi hambaya pharo tinini oro phai bisi tel pandawo jotto phai manjaknai okra sakra kereng mothani tapu bukro tai jotto hasalni narwairo tai o mothani Khomolung Baptist Church ni jotto mothani deacons leadership tai jotto no tinini oro phai bisi tereni ngai nok nok khaka ham sibaya pharo जों साइबारनो बेलाखनो तिनिनि असाल बेलाय तंथुमनि साल तंथुमनि साल तांबेंके मेच्योर एसे 25 years ख्रिस्टान मोथा मनि मेच्योर मनि असाल है अबगै तिनिनि असाल दे कैसे हंगाय जों काइतर ओ बिसिनि सिबा काइतर बाहाके दैजलि तुबगा आबुनो जों मुइतो खायन असाल कैसे Tapi kaisa kaya bus kanggo himnani bagai preparation ngani osalbo tirini osalo 25 years kaitor bahaki tu bukha akokno se muito khajani kaitor na hamberena na osal kaisa kaya tai kaisa bus kanggo ya preparation ni bagai abuno preparation prepare mani osal abugai belai hambai o mothani jotto nono o Rukpai bisi teredingi ang balakano hambaya pharo phali ojro sing tinini panda actually 1 hour late kha abagai oboni pore te bo late na ko haima tongo karon program ke ba matongko phali ojro sing kai tini kok thai obron sing tini one suklai ne tinini o team best khaino ang elebang kok obron porisnai poriwei sing kai tini kok thai kese one suklai na Oro Samung Bisab ni chapter 20 verse 28 Norok ni sak ni bagi bo norok huske tongdi Pholak thar norok ni yago kalakmani amo thani jottu ni bagi bo huske tongdi kaitini mo thano muragi tongdi bo abono bini Sajla thimani bisingti bini motha snaka kaiteri bini kokthani katalka hamarite amen ang suridai kablai se kaitor no khulmai hambai o jorani bagi apha neng hamari khai subama bai apha kaitor o Khomolung Baptist Church 25 years kamani o salno nagmani bagi no hambai apharo hambai bugra kaitor bebagni ni khairmani ni subama Dini hamari bai sia sura phai sopayo moni begino na hambai jeng nono muito khlai ojrawo nono lobui nono bori wei kaitor tini o panda ni bising tini ni kok no sentong muito khlai nai kaitor no hamari khari dini phola ka bai pula pai thajro chubadi tani ni seleng ang sogyabo nang subadi pula pai thajra suri ma kloma hamberma jisun ba sri masana amen jeng Bible actually o Jubilee Bible sing logo sebai kasamo Jubilee sab khlai ngakai sing Israel do pula borok bahake Jubilee khai ngakai jepur 7 year borok ka kai sabbatical year borok abono palayo abur yaglo 49 year ngakai atonement abur ngakai borok jotno preparation Bus kali 50 year ka borok Jubilee khajnai abagai 50 years je phuka kha abuk borok Jubilee as halo bong ni kaise tongo je jagarok phone page ke abur tase phirogrinani khorsa singpho lagai na ka abur kipili pinani tai abur ni selegrok abur release khajani aro tinta bong ni kaise tongo aro no abur bagai o Jubilee mane a word ke abu Hebrew word abur ni ortho ke Ram sagodani sanai abuni bokrong bai borok 49 year kaproke borok abuno tamo jomo to yang guri borok tamo abagi borok land rest jagrok borok no rest khajani ajora tegeske bunyo phirogirinani tegeske buni rethai rokna borok abu cancel khayo
abdi ajara pada sing dini koktai ke sing mus wan sugana ojara wo sing dini team base abna sing dini kai dini kok wan sugaya sing oja go no kha elambago sing oro kebama English version oke kebama kok sawo oja go juda kai kia sawo abagai sing oro program sita oke oro jaga optik rejak beyond guard for yourself oja ga hani sawo oro kok broke sawo norok sak di bagi bo norok host ke tonge oro elambago samaga sing elambago no go oja go Book of Acts, actually, Book of the Holy Spirit. Actually, Paul agad ni boy bon jago. Thanks ke Book of the Gospel. Thanks ke Book of the History. Abu ke Paul, abu bufur sagangge okok thai bini third missionary journey. Bini second missionary journey wo bopule visit khaikya ajaga wo Ephes mothawo bopule visit khaikya bini second missionary journey abu Corinthian waro sen bini ministry wo second missionary journey abu Corinthian bo 18 man but there was sora jaga tongman yaklo paithak second missionary journey wo pule first visit Ephesus Abur yang belum ke bo third mission journey bo are 3 year 3 bosor tongka tonggui abo 53 to 55 AD baro bini ministry bo kaijini samu khlaja singno go Ephesus aptinya jaga abung ka kaisa belai kena political religious tai aro apti business center a Ephesus asohorga ajaga balai kana borok kaisin income source ngake bor tiniwo idol or selling bor botai tagi oko phalo aro borok balai thango kaisen ngakai aro motai nok dainaba artemis motai borok najani bagai visit khalani bagai aro kebang borok episode borok thango khulgani bagai bangsa visit khalani bagai karar Ephes abdinya jaga sohor abu ke Asia ni get kelayo Middle East country ni borok jotono asohro deske bono ajaga thango abu ke business belai kaham Ephes ni borok abu ke belai proud dungo borok belai kano rangpui sa hisabe borok brai welding bere gana belai proud abu ni bagai Paul ajarauno bini missionary jan third mission janyo boje pro thango borok amu taitan nero kebang borok kai diri kok sawi borok khaki bilka apru tamong nakagai book of Acts 19 nugo borok uruburu nang lagya urang lagya bo kai diri kok bosaka amu taitan ni phalbar ko bo kebang kebe kok saka dai borok baksa Kristen ka abu borok apru ur nang lagya abder ko thaka abu tinin o opposition ke bo pai thak bini Ephes motane bo phanya seka arne ongkhori phanya ni seka 3 bosor bini complete man yaglo bo ongkhori phanya ni seka ko amo thani borbe bo kok kusari tabo mane okok thai abagai o jaga o obono sawo actually deke jaga o book of Acts ajaga tam ajaga focus khani nai book of Acts tam saranai ar main focus tamo kaisike evangelism o boy ni kaisa lahar mung ngake kaisa evangelism take is leadership development take the role of the Holy Spirit take is prayer 5 number the power of God at work take preaching of the gospel take planting of churches ajaga sin o book of Acts a main focus obono khayo abo se sini asuli simungni kaitene siniba mane kaitene sing boku buyene saiba mane oboni ya phangge sing bona kiri base abagai sing kiriya kita mungkin abo communicate just knowledge abagai knowledge no tam sakai knowledge ke boro ko proud sikayo
knowledge make a proud abo ke knowledge ke proud khai wisdom tam khai ke abo ke maturity tu abo ke o jaga samakai no sak se phule bo garden gade sak se phule si jaga de buyako sen sak phule basa han se sen approach bera lo nai pada sen sak se rak thai ke buyo ba ke nai o jaga sa nai pada abo ke sen phule ek number sen sak se strong ni basa nai abo ke sen ek number kai tan singre nai o kribase asul yapang o kribase asul sini pan o kribase asul sini bagai awas strong awas gerak kene awas guard sini guard ini bahasa nai abu David tangi kiriya anu murang nasi subrayung se abu bokai tu ni kiri nai David kroksa kai tu ni kiri nai abu ke bokai tu ni baskan subrayung se anu murang nai kaham bokko kotroke abe kai tin basang sai to tin sabu sini murang nai kaham nai abe kai terse bufru murang nai kaham nai ke sing jepru beri thare bono kiri nai sing jepru sio apru se bot sini thare murang nai abe ke sing jepru sing garden iba sake oro samake sing sakchi sa na nang nai second of the sing mera rokno cek mana nai sing bufru nai man sing mera rokno bufru nai man ek na boro sing hamzang mo mera rokno hamzang nai hamzang mo apro sing nai manai abo ke hamzang mo ba sing mera rokno sing nai kolo manai abo ke sing jora wo sing no khuro ko mal mata re phano musuk tok rok re phano jora bor musuro re phano nok phungu to re ble bon tok musu podre photo mera rok to riya kuchin bor ga sagri wo abe khub kom sing sadron babe nok rogo apte grima se jebru mal mata no jebru hamza ke se bono tei khana jora tei khani maro sar na jora sari maro musuk jebru ok khumaro sing sai maro nangan abuge kaisa puja sin nogo buni no khungo kaisa bagi ro per musuk je phungo khaklai rekha kai tai se jak playa sari go gaba ram suka obo reing le babu nahari phaija obo nang bus bothana kene agli lagi to khase gai kot maro phase se ya ke se ya abuge cheni mera ro se bu nai manai hamza kan nai se abuge Jesus Christ sawo Jesus Christ paitha ko Peter no sawo neng aro hara hamza obono Peter bo sawo ada hamza neng jini ara hamza tongke ani mera ro nai di hamza kase abono sawo abuge jeng obono o hamza mo se sini mera ro no jeng ka ko nai manai abur sing guard kai manai boro tu duli manai boni bagai sing nakai David hai bini mera rok ni bagai bo busuk bini bagai amera rok ni bo busuk nakai kai keba ko attack khai phai bon se bo abona protection khai abi sing as a leader o so na yo sing leader of sini mera rok ni bagai sini members ni bagai se bo asal tan to na nai o se leader abagi obo o team actually asik jora 9 o kumulu mo thabo jebruo 98 nisimi jebru nisimi nugui family actually leader of balai khano hard work boro ekdom samuk lagya abagi kom jorawo o mo thabelai kaka 98 to ambo apro puile tung mali phayo porne bagai কিন্তু আপন জিবি নগৈ ফ্যামিলি লিডার বলাই কেন সামুক লাগা আবগে তিনি আসক জরাবো ফাইসা কমেন আবনি ন তিনি রেজাল্ট সেকেন্ড অঙ্গকে ও জায়গাও সামকে হাম্বলনেস সেকেন্ড হচ্ছে এসে খ্রিস্টান রক जों गार्ड सिनि मेरा रंग नायनि
जों sak no basnani second of humbleness जों जुदिनो ओइ मंतरी चिन बखा normal बखा करे जों कोखंगिया अब गयो Paul o jaga buno sawo bo bini life sacrifice o jaga 24 sawo tam ko sobra jisu ano khaidi hini hinmani leban as samono khaibanya bagai ang thanyana toro honi khagaya ani as samung kha kaitor khairogi remani akotono kaham sarane albo bini life bo ya farka bo mungsa khagaya mungsa won suya abo kaitini bagai no bo sacrifice kelakya abagai bo Timothy pun sawo, bo price mana bagi simse, bo nasi itu, memang kelanya ni, ang batai bagian ni bo, kok kotor kebun sana. Je batanya nang mazura, kelanya nang mazura kelanya. Tamu, kaitu je khati teman am motok no mana bagi simse, ang nasi itu pun sawo. Challenge ke bokok sawo. Abagi sim Bible obro nuka, Paul no, jotri selai. Kaitu sabu tanah misingo bono jodoh ni saya sabu tanah. Abagai pada sem orang jaga orang nogo sem ese kaitu ni besar macam abono humbleness ni misingo sem tongga. Abono kenyo orang jaga bopai jaga sawo Paul o ipis motor abono sawo. Ang thamar yaglo kebama amtei nong ni misingo no kebeng nai nong ni misingo no kok kami sawit borok no lama koronai amti borok banyak. Abagi bo obono sa kok sa. Abagi bini pula wo ke obono toidedo bini future leader responsible leader soktaran bagi bo kok so. Second of the bini aro ke bama false prophets false teacher tai third of the bini paithak ni je ese Kristen ngai karakter pasi tungani o jaga omen barso bruso abagai sini bisingo kebang phainai kebang kebeng nai apti tolo phainai amti borok basanai abagai sim aburok nuti besung hus ni basanai sim saibra nangai abagai sim phadi ese kaitini borok kaitini besarok sim 25 years sim yapri seka bus kong ya percaya bagai obu kelaiman Israel setiap kotor ke kainan naik apun sesem sukses ni bahasa naik hai dema awal bagai as a leader cengapun sanai good leader ke bo leader sesama aku ke asik jora o generation dok 5 generation songsoi ajora 25 year kelakya ajora kelak kelaka কিন্তু second generation next of hai কিন্তু apun sukses sesama bagai preparation tabuk sen mana nai borok khlai nai musuh jara borok ni journey nai musuh jara khlai omo thangkai obo second coming rapture jara omo thatong nai obo asik jara tong nai kintu obo generation to generation abu tai pai pung kore bo existent bo tong nai bo tha abu sabolingke abu kai tuni abu ke ni ya obo ani ni meya ni meya abu iseng joro mistake kayo ani mota ne ani mota ya omo kaite ni mota se Kristo ni mota se abu bagai bo bini thui bai bo bakya abu ke bini abu kaite se bo se abu songso abu iseng just sing borok rok as a sarp khanya se kaite ni samono sing as a sarp khanya se sing sabu ya se abu bagai ese sen Kristen dok ese kaitin borok sen ese kaitin mungui just bini samung khanai selek rok sese kelek jase ami sen musa wan suna kare musa kong suna kare musa guna kare kaite or khair koi sen khanya ni suzuk ma kasate abu se suzuk abagai kaite or je songmani abu sen khabai ko bai abu sen matlanya abagai third of the angasa kok sanai exercising spiritual authority abagai kaitur je sunu power of money khola kadar sunu je founder money abu sen exercise kana nai abagai efis ni mo tharok Paul thaya chini sekango bini journey thaya chini sekango borok sunu baptism chimka borok ko experience kri khola ka thani samung bahige tanga borok samia je bru efis mo thawo Paul thaman yaklo
borok no yang bera wi suri man jaglo amo thani borok jotro phan man jaba kya phan maka abo ki borok growing borok torka motha belai ka hamuka borok motha ka ham basaka borok belai ka hamuka kaitini samutaka abo ki borok Paul by amo thani borok belai close borok relationship abo ki borok Paul no borok kadang sulia borok bai thago senuka borok belai kabla kya jebro Paul apti kok sagano bai thak bini kok samui mothak karo borok jotro Paul ni bai kabla kya tabake bin as hamu no gai bin as hamu ka hamu no gai borok asakana khanang jaka abo gai jem Pani, omono, pai thago haipono, efficient motha, haipono, bongni saljapti ni phagya, borokni jora, balekeno, kaham tongpono, kitu lasto borok balekeno, je jisuno, kaitna hamjakmani, abono borok boka, revelation semuka, borokni first love abok kemaka, kaitna je hamjakman abok kemaka, tini, abokai, omono pai thago sanamusugo, pani, o jubli awan baginya je kai jona hamjagai asura samtaka balaka hamka kintu o ibis ni mot haya borok pulawa hamjaka oloke borok hamjaki yapia bus kango je 25 year hamjak man chlai te bojisuna hamjagai bus kango abugnai o khumlung motha bo saratiri pro sin khumlung ere o kaise tingai mothangai basra ni bagise om bagai ang charmo chuma abai chen abuni bisiti klai kaitini ha tebo warten kaitini ha tebo butorten abagai next generation tab leadership klai karna bagai obono preparation tini no salanga siru kaitini ha bai ma wismia abai preparation next generation ya phari klangna bagai o preparation klai mani o salbo klai padi abai chen bus kango obono suri ma baike bonus sing hamjama bake bini bagi sing bonus kirima bake bus kong sing abu layana kai ter bini company ketal ka hamare ten amen o jaroni sing te manjapa
Subrayung apa kaito nung yaphango tongo tahu bo jeng bai baksa jeng tahu kholob laisinai nung ti phani bising tui nini kok sani bising tui resap nai mosanai nung bising tui te koma item nailemani khanamani bising ti nung o pandano tinini o puila salno nung jalai nai toklai nungobono paitani jara sopai ka apa nona hambairo khulumo apa kaito sengtaborin kutul granai nung hor koloma sengwai tongdi tai khana kathar sal tai khana nite salsa program sapung sanja jara khana bo tongo tai bo kabama dal bidal sini item te program khana tai bo tongo sini nung beba gono subadi ni seng sangthung o program silver jubilee Obono sungra kok palai tongani bising tui nini bum koto ngilop jatung tina ngotai bo nini hamari nuk jatung o motha tai sin thani o samajo jisu bugra nini mungkatar besuri ma sanjo amen